Hello, hello, hello. Barau barau. একটু হ্যালো lights. A very warm good evening to each and everyone present here. We welcome you to this program, which is specially for drug awareness. We are blessed to have so many youth icons, leaders and singers here, and our local cover rock singers. Special thanks to one and only superstar Ritu Riba. We also know that today is the birthday of our beloved, our savior, our king, Bubagra, Pradyot Kishore Manikya Debarma. So, on such a great occasion, please be with us till the end and make this event a memorable one. I am Barnard Debarma. I, Risha Deborma. And I'm Pramila Debarma. We are delighted to be your host for this event. Let us begin the program with our national anthem. Please be seated. Now, I would like to call upon on stage Mr. Sajara Deborma, our state coordinator, for the welcome speech. Puilano joto oro chini TISF ni songsajak tini ni program phayam bagi bela bela ke hambai chini respected sirs MLA MDC EMs tai joto chini leaders tai chini youths rongno tini o program jeng khlaimani karon gangke chini je TISF ni hoite jeng drugs awareness ni bagai o program songsajaka tini oron hoite jeng chini senior rok ni oro present mane jeng belekai khatong toka chini TWF ni joto te bodol ni phaimani bagai jeng belekai hambaya faro jeng tini chini oro kaisa phatani rojamnai bo tongo norok mono bo naimannai jeng
chini o jaga जों যেহেতু ড্রাগস নি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আপন বাগै চিনর চারটা রিহেব নি মেম্বার্স রব ফাইজাক दङ যে রিহেব সেন্টারও थाङै বই ড্রাগস ক্লিনিং ও জায়গা दङ जेम्स फाउंडेशन हली फाउंडेशन ते काइनिके रुपायन फाउंडेशन ते गासै बेथलेहाम फाउंडेशन बरक फाइजाक दङ जागाव जों बंनि बुक्तिबो किसा कक खानानाय जेहेतु बरक अमनि लाइनो सामुंखलाय दंमोननि बागै ते नरक अ जागा नायदि जों नरकनो नंनि बेसि टाइम नाहागलाक आंबो बेसि टाइम नाहागलाक आसे कक सागलाक नरक जतनो प्रोग्राम नो एन्जॉय खायदि हाइबन वानि कैसे रिक्वेस्ट दंनाय किसा डिसिप्लिन मेंटेन खालायलेदि चिनि बहुत सीनियर्स रक अ जागा फाइजाक दङ सो जाते फातारनि बरबो चिनि अ प्रोग्राम नो हामियां या हिनि माया जात आबनि बागै नक जत चिनि योस रंनि थानि रिक्वेस्ट दंनाय किसा डिसिप्लिन मेंटेन खालायनान बागै ते जत फाइने रंनो जों टिआइएसएफ नेंगै जतनो खा काहामताय चिबा याफारो आं ते कक बिसि सागलाक आसे कक साइनो चिनि टिआइएसएफ नि हयते जतनो न हामबाय Thank you, Mr. Sajra Debarma, for your warm welcome speech. Now, I call upon Sir Malyavan Chakrabarti, we have honor to share his informative speech. Good evening. Good evening, everybody, and a big respect to all the dignitaries available here. Thank you, TISF, for giving me a chance to speak about addiction and the menace that we are facing currently. So my name is Malyavan Chakravarti. I run one of the rehabilitation center in West Tripura in Agartala. That's Rupayan Foundation. So basically, I have been into using for long 14 years. And now I'm clean for last 5.5 years old. I'll be completing my 6 years. So for last 6 years, staying out of drugs or alcohol had taught me how to stay clean. And then I had been working in Hyderabad as an academic counselor. And then I was thinking and had been getting news about Tripura, how my motherland is dying. We must have watched about Urta Punjab, but the statistics says Tripura is in a worse condition than Urta Punjab. How? That's drug, that's, we call it quota, that's all the psychoactive elements and alcohol. So basically what we do is, as a founder member, we work into two segments and we are doing our part in Neshamukh Tripura. One is cure, wherein when people get into drug and they're not been able to come out of addiction, then we treat them because it's a spiritual journey that we follow. And with us, there are another 25 to 26 rehabs that we have along with in Tripura. So the awareness campaign, thank you TISF for arranging such a big event where I can see youth, a hall full of youth who is here to listen to Ritu, the singer who has come here from Arunachal Pradesh. But basically, since it's an awareness campaign, so I am here to tell you a few things about how addiction comes into your life. Because apparently we think once we start using that particular substance, then we become addicted. But science says, WHO says, addiction is a disease. We must have heard about WHO during COVID, because they were the one who had been sending all the reports across media. So WHO considers the disease of addiction as a disease, all right? And also it is called an epidemic. Our COVID was considered pandemic. This is also called an epidemic when lakhs of people dies and 1,000 dies daily. But we hardly pay heed to this because apparently after the first or the second or the third use, people do not see us dying. All right. So basically how it comes in our life, which is very funny as well as very risky too, it comes when we are young. So I can see a house full of youth here. So maybe
the talks that I would talk or things that I'll tell you that might encourage you to stay out of it. Because apparently in schools or colleges, we start doing alcohol or we start smoking for the first time or we try out something which is unknown out of inquisitiveness, right? So there could be a birthday party wherein my friends would say, let's get drunk because it's my birthday, right? So for the first time, we get drunk because it's out of inquisitiveness. We want to know how it feels when we get drunk or when we first snort the first, first heroin or when we first inject, how it feels. We always look for an unknown feelings that the other guy who looks like a cult figure, who does it on a regular basis. So for the first or the second or the third time, maybe it's our inquisitiveness, but how disease of addiction becomes a disease and it captures you wherein you cannot come out of it and you end up dying or in jails or in some institutions. So this is how it is. First, it stays as an inquisitiveness, and the second, you must have, like, if somebody is here who is actually, have tried alcohol or any kind of drugs or any mood-altering substance for maybe more than twice or thrice. First, it could be a birthday party, or it could be Durga Puja, Goriya Puja, it could be somebody else's anniversary, it could be a completion of, love anniversary or whatsoever. A function would be there and then we would plan to get drunk for the first time maybe. But slowly and gradually, people who has the disease of addiction, what happens, we make it our tendency. Like after a few couple of days, there would not be any birthdays, there would not be any functions, there would not be any celebrations. But we would make it a excuse, or maybe no excuse. We make it a point that we get drunk again, or we go get drugged again. Right? So thus it comes into our life, and since it's called OCD, it's obsessive compulsive disorder. Right? So once you're into this, you become obsessed with the particular choice of substance, or you become, there's a disorder which keeps working in you, wherein you cannot come out of it. Right? So it is always better, people who haven't tried alcohol, people who haven't tried drugs, or people who haven't tried any other psychoactive element, it's better to stay off from it. Because in the initial time, it is always fun. Because it gives a feeling which is very much unknown, and it also, helps us forget our sorrows, our linguistic stories that we have, or any sadness. But eventually, when you're into it, it is very difficult to come out of it. Right? So, drug is something which is the third biggest industry. I'm not sure whether how many of you guys are aware of the same. It is almost a $500 trillion industry in the whole world. So we are not here to stop the peddling. We are not here to stop the smugglers. We are not here to work like police. What we can do is we can stay out of it. Because after petroleum and arms industry, drug industry is the biggest of all. So it has a lot of money. So there are many people who are not, we are not human being maybe, I would say they are not human being who are actually peddles things inside the state. So we just have to be aware that we should not be drugged. Our fellow brothers, our fellow sisters, our neighbors, they should not be drugged, or they should not get into a disease of alcohol or disease of drug or whatsoever it is. Right? So what happens in the previous, if I go to a history of drugs, how actually India has become from a corridor to an user. You must have heard about Golden Triangle, 3 countries which is available nearby our country. Golden Triangle and Golden Crescent, wherein it includes Pakistan, Afghanistan and Iran. And the other one is Laos. Then we have Burma and one more country is there. These are called Golden Triangle as well as Golden Crescent. So what used to happen in the 90s or in 80s or 70s, India used to be they used to use this path, like India, as a corridor, wherein the drug was carried through India to the Western countries. But with time, what had happened, we, the youth, we have become an user of the same. And recently I have actually was going through a NACO report,
national, there's a NACO called National AIDS Control Society. So they have published a report. So from 2010 to 2021, in all the states of India, the HIV ratio has gone down. Like in few states, it has decreased by 58%. In few states, it has decreased by 2% at least. In few states, it has decreased by 16%, 10%. But in the last 10 years, it has reduced in most of the states of India. But we are aware that we have slowly become injectors when it comes to heroin, and we are actually killing ourselves. So this statistics shows that in Meghalaya, the HIV positive patients has increased by 202%. Like in 2010, if there were one patient, now we have 202 patients in Meghalaya. And horrendously in Tripura, it has increased by 330.03%. So you can imagine how is it increasing and how is it circulating and how is it transmitting into an youth body, right? So we are responsible to save this youth, and all of us who is available here is responsible, right? So we should, like all the stakeholders, I know that in Tripura, many people like Bubagra and TISF and many other institutions, many other legal services, recently they have launched Project Mukti as well. We are working, few of us have been working with legal services of Tripura as well. So many of the stakeholders who wants to eradicate drug menace from Tripura, they are working simultaneously but separately. I would urge through this program and the media friends that we have that all the stakeholders should come forward and work together so that we can actually see a drug-free Tripura soon. Because otherwise, it is not quite possible because there will be a generation gap. I don't know how seriously you can take it right now, because people who are not into drugs or whose family is not suffering yet, they may think, nothing is happening in my house, nothing is happening in my para, nothing is happening in my relatives, so why should I be bothered about this particular thing? No, this is not should be the motive of you as a human being. We all should be together in order to fight this drug menace of Tripura. Otherwise, we would have a generation gap in near future. Many are already dying, right? So there are many treatment centers who are working very nicely across Tripura. So people who are already into it, let's come out of the stigma that we have, that rehabs are not functional properly. There are many things which keeps on happening in rehab. No. People should be approaching to rehabs, treatment centers. There are spiritual therapies which goes on, and it is possible because I have been speaking to many drug addicts who are very much into it. I have been working with somebody who has gone to the streets of Bortola, who should stay in Bortola as well. He has left his house because he was stealing so many things from his house, and then he was, chucked out of his house, and then he was staying in one of the bus stands in Agartala. So I've taken him, and then he's there with me. So I get to see, and I also get to hear how a drug addict feel, or how an alcoholic who is chronically abuses alcohol, how they feel, or how I used to feel once upon a time when I was using for last 14 years maybe. We think that it is not possible to stay clean. But yes, it is possible. As in, we can, even if we are into drugs. There must be friends and families who must be suffering now. So yes, it is possible to stay clean, and it is possible to have a good life. And have a great life wherein there'll be dreams, there'll be studies, and we can actually enlighten ourselves and have a great life ahead. I have a very less time because there are a lot of cultural activities which is coming up, so I was given 10 minutes. I hope you understood, and I hope I could put it across the message right away. I hope you enjoyed the program. Thank you very much, TSA, once again for giving me the chance. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable speech.
Now I'll call upon Khumlung Music College students for their cultural dance. Check. Check, check. Bishik talni goriya muta O chungno hamari rinani ifayo O baba goriya raja O chungno le hamari rinani ifayo Malu malu
jati shogunang bisingo bukurung kana hani tangmani jati shogunang bisingo bukurung kana buri chekhine karata thile bhogo busa kana balole balo balo balole balo balo balole balo balo balole balo balo toy tole o thangai busagle bhayo o baba koriya raja o jingle hamare rinani payo balole balo balo balole balo balo balole balo balo hatam kare re robe shukre re hatam kare re robe shukre re din kamini sigro re chala sinai re nai re balole balo balo 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 hey ami ki korang thapla nangya namole nango kesik kepaya ami ki korang thapla nangya namole nango kesik kepaya hajim bulai bai wanda bulai le bulai sodalai malai hajim bulai bai wanda bulai le bulai sodalai malai nin ama bai ane amale makan sodalai malai makan sodalai malai balole balo balo 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 hey 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 Korea raja desbera chabo chabo chabaya nubun bun baya Korea raja desbera chabo chabo chabaya nubun bun baya balole balo balo balole balo balo balole balo balo balole balo 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 balole balo 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 balole balo balo balole balo balo balole balo balo barke mani mosa thebo sara chara cha barke mani mosa thebo sara chara cha jin kamini sikli rane khajo thera chara cha khajo thera chara cha balole balo balo balole balo balo na cha kaham 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 o toy tole thangi se busha payo o baba koriya payo balole balo balo 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 Malo malo ma chabo chabo chabaya nubun bun baya ama malo malo ma chabo chabo chabaya nubun bun baya ama malo malo ma Jai Baba Korea Thank you, Kumlung Music College, for the beautiful depiction of our cultural dance. So और देर ना करते हुए as we are short on time, So let's now begin the program and called a very popular and a romantic type singer, Miss Rumi Mura Singh. check.
Puilano buskango achujak naurai opera sunno khulumung ya phado tai orok phai manjak phai jak joto
खाचुक सालु करंग न गोबां हामजाकमा सालगिरदि इंखे किसानरनि याफा खरमा बखना मजुबता दलाय हामबाय इंखे किसा मसाइना लायन ना बेलाय आसुकमां बिसिमा रग रुवाय बायखना फाइबानिबो बालखा हायादा गेरेडि रे नरो ओके taksik zarani bagai ang dang saya kat sini. Tapi baru cap kerung bhajak tamo and especially sini patar ni sini belai ke joto ni khasuk sa Ritu Riba bhajak narok joto no boni bagai si besi nai singjak. Jung kisa dasam nai nong ni bagai. So belai ke hai no hai joto na hambai. Masana rok ramu jung jak bai kha jora phaya na tawana de baino belai hambai bini khorang ketui bai khe singno khak changrama bagai
So, Tabuk, I'm going to call someone who can make us dance by his voice. Damanik, stage is all yours. Hello. Hello. Check. Hello. 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 Boy babo sol thaya ani chadoni hamjanu ke bobai shona kere ani chadoni nai thamu Boy babo sol thaya ani chadoni hamjanu ke bobai shona kere ani chadoni nai thamu paya no no ranchane kanthi sojanai kere gorom chadoni Salgurumni ane shakni bahaibo engkana Ane kabishini katomabo engkana Salgurumni ane shakni bahaibo engkana Ane kabishini katomabo engkana Nini bakti Ranjane kanthi sojanai kere gorom chadoni paya no no ranjane kanthi sojanai kere gorom chadoni
Thank you. Hambai belai khe jotono. Jotono belakina hambaya faro. Hingga kasih kobongmung oro cini narawasong belakino cakra. Abagai jeng limitation kai kisah tong thok lai nai. Cini tini ni je jotono selai mokol kai cing nai tong mani abongka Ritu Riba. Hingga Ritu Riba fai tongo. Bo ekno rocking kai nai. Hingga joto ring serang nai fai nai nok jotono no. Hai nai kobogo. Drugs kaisa belakino hamya chaya manai. Abono jeng jotono ma shalang thai. Tang himale cini naharmung cini tiprasodo fano bahai ke jeng keceng pohra tumnai. Abagai nor jotono koinai. Oh hami manai hamyarano jeng hami kibina bagai tai shalang na bagai. Engkai abagai norno koinai jotono no kaham kai nana bagai. Engkai cini pai thak rachamo damanik bai kunini. Norong na kisah hai na hai pai thagau kisah masare kelanglai. Tebo rachap kurung rok tongai tongho cini bukuk parmita tongo bukuk sorgosri tongo. Tai cini dakotor Bishunat Burma tongo. Engkai bongni rachamong norok asuke tong thongjakano kanawi thangna pon musungglak. Tebo ro hopunga asugui tongna musungano. So cini pai thak rachamo khakai norok kana thongjakano. Pal ke jodo. Nene bagai tubuh tone cha kecak paline rigenai kosong paline rigenai kecak paline rigenai kosong paline rigenai Jadu koli jani ni korang kini ma biang tan sidia ni kapan kini ma Hai jadu koli jani ni korang kini ma biang tan sidia ni kapan kini ma Nene bageno ane korang kini ma Nene bageno ane beba kali ma Nene bagai tubuh tone cha kecak paline rigenai kosong paline rigenai kecak paline rigenai paline rigenai oh kormote nene bagai tubuh tone cha kecak paline rigena Pakai yang pakai jodo. Joto flashlight jatuh nang macam mani bersirang cakha jatuh nang thak mani gula bubagra Oh, jadu nang nai thong mani bersirang cakha jadu nang nai thak mani gula bubagra Asyka bolai sidiba Laci wai kiri tongka Oh, asyka bolai sidiba Laci wai kiri tongka Nene bagai tubuh tone cha kecak paline rigenai kosong paline rigenai kecak paline rigenai kosong paline rigenai kecak paline rigenai kosong paline By te dara kaham
ke sungno khna to ke gan resab ruwi tai sungno musari kelang mani bagai. As we know, time is running out. So now I'll call upon Jampu Jola group for their dance, and it will be followed by Yapri Bodol.
Tabuk jeng hai no hai masamung nai layana yapri thansa bodol rokni. Halo. Pai dingge sing tabuk hai na hai yabri thansa bodol ni mosamuna sing enjoy khaline dong tong nei. Pai di bal ke borok musai sini sing yapa kholen please do jotono no koine please. Jotono no koine kisi yapa kholen bagi please senior parmuk khai thane ron bagi. A musical evening with Ritu Riba pai di sini tamro no koinai. Ojro hayo finan bagi. They once again sini tini Tripura Hastini Mohara Saika Bubagra and Asima Salotini once again Jotono to get a Kayaba Corner Bay coin, please. They our Belakin a cocktail, Kotorcook, Sini Tripura Hastino, Bubagra Wom, so Hakeba Royal Family, sing money to Hakaba Gana money to one way. They shall coin Jotono Yaba Corner Bay, please. The Pange. Fighting once again sing Tauk. Hi, hey, Bubagarani Asima Saloti, Hakaba Tinin Zepan the Loajanay. TISF hai ka bas tinin je panda corporate client ai sini Tripura sini agi sini music industry o
ya prisajak dagoto da pontai bini palsong bising singtini or special person sin Arunachal si phai sok pajak Ritu Riba ni perform banale nei tei koi nei jotono no kisa rider akugui sini pandana jan bagi jotono enjoy khaile ne phai dabo jora sing sini tir rahasen belaki sab kringko bukuk jungno ringina hanai bukuk sorgosri da broma jotono fan ki apkon mai koi nei please Sekang pula no, orang je phai manjak phai nai, okra sakrang nani khulumu, tai menai song mare kising song kabel lam song, ang thai sakok sanam sungu. Tini jauh panda song nai tong mani, song sajak mani, cini Bubagra ni, acai mani shalno, rugi kelai jago. Nge Bubagra thansa korang khana ke simino bini bekha belai kesang jago, belai kesang jago. Nge ang nayu song jotono palke, cini Bubagra no. Thansa khorang khai happy birthday ni wish khlai lai nai jotono palkhe ang bai baksa jotono ang koyu 1 2 3 happy birthday Bubagra te waisha happy birthday Bubagra belai khatung khaja mango asang nai chotok panda or sabnani jorar jamma paki belai kan hambai Bubagra no khulumung ya phari ang rijam mung cheng nai athukri kujuk sakani hai kalai family hai tini chinaro sok paijak takho Ritu Riba bonir cap mung jotono naina bagi khatung khajang jak ang tangsatang nirjam nai norok ni buskango norok jotonano logiri chubai tongdi jotoni login ang nayudo jotono logiri chubai tongjadi
Bushawir kamu Jumuyangri Nini makhangi Koshuna Talangri Rukhar kinimle ano Bushawir kamu Jumuyangri Bini makhangi Koshuna Shampili Gedalai tongkamu Shampili Gedalai tongkamu Tere gyapi khole Tere gyapi khole Gati kamao Hormoti khora Yakungo haru Hajuo boshura Gati kamao Hormoti khora Yakungo haru Hajuo boshura Belai ke hambai, belai ke hambai joton hai ni hai. Te tangsa recapmu norok nang ya farnai, hai ni hai norok jotin logi ang nayu ani or recapmu ngobo.
cawi maya tongi maya cawi maya kapang ten tayo kapang le ni nanggo ani boya kicang sago nanggo kapang longgay jogo 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 hai ne hai belai belai khambai jotana belai khambai Hello. Teisha made malai no malaya nung bai nuda nuk laya ani to asa khna toglia na sing saimano je social media ni din rogo tabuk popularity mana rok kisa kelayangi thangka but there are people who has been working from the very beginning and sini kokporok industry borok se singsai ro yarang krakhe hangkai tabuk ang sini khoroksa living legend da bishonat no stage o ringnai bini khorang ketui khe nor chabi khnarna bagai No lobi ungo kapangni toksa Wini saibara nai thomani No lobi ungo kapangni toksa Wini barani nai thomani Muchamani nai thomani No lobi pungo kapangni toksa Wini barani nai thomani No lobi pungo kapangni toksa Wini barani nai thomani Muchamani nai thomani muchamani Mokol bong birai nini bikrang bire nakhirai kare biro
খুনরুতুগো Mogol bong birai nini bikrang bire nakhirai kari biro khunorutugo Uini sai baranle mujang temani mujang mani mujang mani mujang mani no no lobi bungo kapani toksa Uini barane nai thomani no no lobi bungo kapani toksa Uini barane nai thomani nai thomani mujamani nai thomani Hambai Pilona hamjang mata cibaya fernai nai nei orot enjoy khaitung nai joto takuk tai bukuk anisle okara ni sak salai ani kusuk kaban rong no pipeline hamjang mata cibaya podo chanjon jorani ngai taiba hamaya phado tini bubagra asema salo tingno tini oma haike kaisa malai thai malai mong panda khlair man bagi program organizer rong no pipeline hamjang mata cibaya phado tai odek rasamung rasabai ang kharchione tini legendary rasamung rasap kurung in the national ni faijak khorang kati khorang norong ni nasingjak takukno sing jorona nango sing kabang rasabe sing to norong 365 din 365 days sing norong enjoy khlai tongo sing phatani ringi tu jak takuni rasamung khnalai nei takukte bukuk song logiri di rasamung kosa rasabai kharchiwana Talni mekhanuge matoka no te jasmai ki fir horo lenglana thangkha hoge no lobe rjate de salka phashi ai chuksika malai nai ki file o horni no khabo nai thokal no nuge matong khado jatu no tini ukhango no te o horni no khabo nai thokal no nuge matong khado jatu no tini ukhango no te jumuini beshete no sampidi matong khado jatu no khao kubi o horni no khao nai thokal no nugi matong khado jatu no tini ukhango no te matong khado jatu no tini ukhango no te matong khado jatu no tini ukhango no te Hambai takukte bukuk song ani bukhakai ani resap kurung national tuwi ni faijak bin rizam ngai ni musungan bagi bukha tongna soile tang sasakawa hani bagi angkhar ka takukte bukuk song anje khedi Halo. Uf. Oh horni no khao nai thok tal no nuge. Bese khna tokar sab kalangkha sini dara. Okay. So now I'm going to call someone who doesn't need any introduction. She is the best we have. Both any personal to favorite no. Bo bini norno amsaka hamza go bo bini condition apa no norni bagai bini khorang ketui bagai sab khenarna henai tabuk stage of phainai. She don't need any introduction, please.
Belai no bekas serango, kedeng ma jara rome ora jaga wa hall programming ya. Tini nora bai malai belai no bekas serango itu pakai kisah Bubagra ni obat dewa kisah pan ke wai Switzerland everyone. Tabu ang saja rezabli ya, jara bu belai ke kisah. Yang sejo Corcert ring nai. Takut gubin please, neng sejo paidi ani rezab mau coba na bagai. Hingga bini baik kita fan kia bukan di mana? Norong ni biar lagi na favorite desa mung romantic desa mung. Tini yang wono ani desa munggo kisah coba na bagai sanka. Kita kalian orang enjoy kalian ini. Enjoy anti hai bayar. Desa mana logi norong. Ya bukan di mana? Hambai. Oke, tini sini panda yang sini backstage. Hai kamu sini kalau je tamre rok. Otamne rok asai maha musical band hai kawa ani band. Borong ni bagi kawa sini band bagi kisi apa kalau please kisi jotonon ko ina please. Tini no first time sar song ni buskang o hai kawa o manso puila Restoran buka tangi tamo, sini buku paramita no coba lainnya bagi. Jesing mansak coba lainnya. Fighting ke one second dah cahaya sini panda. Asik nanti tu keluar jejak TI SF ni bekakti, hai kami sini Bubagra bekakti jita panda. Khai jaga bagi one second kisah tahu saya. Han kia apa kalau in please. Jatuh non kau ini please. Flashlight jotonon kisa on khaine beri koine please. Mobile flashlight please. Everyone,
gaza Nini tolong mansari wo Salama Sihilai Nini lama Kirgi tongsa Salama Sihilai Nini lama Manjui tongsa Thank you, Jotono Tasha. The Sars of Libus Sintini Joto band in perform Lemon Belagan Hambai. Once again, Jotono Kisia Bakono, please, Tasha. Get Takona Belagan Hambai. You get all the audience down there, Bukara Casli and a play. I am Sakawa Tomato Bahino, Mosafano. Casli Kalayana Tolawa, Abakisa Shianadi. That was high demand of Nabor or some like that. I need the Belakan and Bakas Rangzak. Get not over Bahino, Bakas Rangzak day. I'll have another look at Simon Toka. Okay. Ang koy na ang may baksa na ro bukisya basang ro koliman khaenge ba kolna bagai tolawo to saiman ya kina sakawa tona na kisi me sa koliman kolai da
no gışbale bogla chay ay to horang na shbale tam se kama ma ang ora sa mo nora basara sa mo so result de mana ay baksa no gışbale bogla chay ay to horang na shbale obor chay ay to Bele-bele na hambai. Thank you so much. Belai no hambai, norok ni bai, te ani bacai, parmitariang no, tabuk, norok ni bus tanggo, musai punuk painai, kumulang degree college ni bororok. So the wait is over. Ritu Riba phai sok bai ka hanai kanawo bo amne pore kana perform khainai. जोङो तै स्राबसन यागलोनो सिनि अरुणाचलनि फाइसो जे गेस्ट जों बरंनि पारफर्म नायमालायनाय गयनाय जत सिनियो हल बिसिङाव तंनाय तै फातरो सिनि बायरो नाय तंनाय के फातरो नाय तंनाय गयनाय खालोगि नायसिं तंनाय दि तै तांसा मोसामुं के बतांनि मोसामुंनि यागलोनो सिनि स्टेज फाइ तंगो रितु रिबा जतनर गयनाय खालोगि नासिं तंनाय मै प्लीज Sound play please. गान किसे स्टॉप प्ले बेरे चने गान एक स्टॉप करे देन Solo play. Music play please.
TSM ni bagak ti khomlong degree college ringi tabuk gu masai thonen bagi once again taisha ya pakaulen please. Next, we have dance by ICFA University's student. Fighting ke sing hai nahi te tang samono last ICFA University ni masanai rok fighting borong ni bagi kisi ya pakaulen. Om masamung paiman yaglono sing jotono palke panda nai malai nai Ritu Riba ni. O tangsa masamung paiman yaglono. Sound. Monitor please, monitor. Badia mai tang tang rai ma, in ting in chang kon lai ma, tin le yuk lai na ya do, tin le yuk lai na ya do. Badia mai tang tang rai ma, in ting in chang kon lai ma, tin le yuk lai na ya do, tin le yuk lai na ya do. Tong ma ya do, badia mai tang ma bai. Tong ma ya do, badia mai tang ma bai. Som lu lu ni, sa ko som lu ha, po mai na ya, ni ni mai no. Som lu lu ni, sa ko som lu ha, po mai na ya, ni ni mai no. Beng ni ya, ai ni se, tang sa taong kai de. Beng ni ya, ai ni se, tang sa taong kai de. Tong ma ya, po ani mkha, tong ma ya, po khani jala. Tong ma ya, po ani mkha, tong ma ya, po khani jala. Tong ma ya, po ani mkha, tong ma ya, po khani jala. Tong ma ya, po ani mkha, tong ma ya, po khani jala. Rai ma bandung ma song, jos ma ye angle, pai pi ha, pai pi ha, pai pi ha, pai pi ha. Rai ma bandung ma song, jos ma ye angle, pai pi ha, pai pi ha, pai pi ha, pai pi ha. No kung chang mo signale, ang bay tong puwo. No kung chang mo signale, ang bay tong puwo. Lalay se tong sna, lalay se tong sna, lalay se tong sna, lalay se tong sna. Atarang jayo, atarang jayo, atarang jayo, atarang jayo. Ang bay se nung tong shi di, beng bay le ta thang shi di. Ang bay se nung tong shi di, beng bay le ta thang shi di. Po mayan ni ni maya no, orang jayo. Po mayan ni ni maya no. Tong ma ya, bo ai ni mkha, tong ma ya, bo khani jala. Tong ma ya, bo ai ni mkha, tong ma ya, bo khani jala. Tong ma ya, po ani mkha, tong ma ya, po khani jala. Tong ma ya, po ani mkha, tong ma ya, po khani jala. Bilai kheno hambai manai song no. Tabuk sini je main performer phai tong ko reading tong sani ang Sar Sunil ko loino kisa stage phai du tinta kok sanani bage koi jao. Sar Sunil.
Hello. Hello. Sarikaham, Jotono, Manzak Fainai, the dignitaries on the dais, honorable presidents of the frontiers, TISF, ni President Sazra Debroma, and the team, YTF, ni President Runel Debroma, and all the warriors, TWF, ni team, Sini Bukuk Okra, IB Sopna, IB ni team song, Taibu Fai Manzak Fai Kao Zagabo, Sini honorable, senior MDCs, EMs, MLAs, Tai, Sini former minister Atamebar Kumar Jomatia. And not to forget, the most favorite of Bubagra, among the girls and boys there. Tinini message o Zagawo, Sing Omnu Sinanangnai, that this is one of its first kind program in the state of Tripura, and we must thank the TISF for organizing such a wonderful program. Let's give them a big round of applause. And we know that today is a special occasion, and on this special occasion, the YTF, TISF, TWF, and all the leaders wants to pass a message to the whole world, to the whole state, by saying, just no to drugs. Tamno himale, sing saimano, drugs ni problem tamo. Drugs ni problem, individual problem ya. This is one of the most dreadful disease, contagious, which is spreading more than a cancer. Omnosung, stop hinyawinai. Rather than saying stop, only message we can say no to drugs. And the last message, more important than what Bubagra said to all of us is, Bubagra's message in Bagay is that Bubagra's love for us is unconditional. Je Bubagra sono hamjangmani, almost so unconditional. Haga sing o dinono sing smai tanglainai, sing salainai, say no to drugs. We all love Bubagra, and Bubagra's message to all of us is that he loves us unconditional. So let's all say no to drugs. Hambai, thank you. Now, hello. Now the moment we all have been waiting for. Please give a round of applause.
Check. Hello, hello. Check. Hello. Check. Check. Hello, hello. Okay. Check. Hello, hello, hello. Okay. Hello.
Hello. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for one and only Ritu Riba. तेरी हीर में तेरा करता हूँ मैं तुझसे तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए तू मेरी हीर में तेरा चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा वे एक प्यासा तू नीर बन जा सोनिए थैंक यू सो मच गाइस अच्छा दादा उधर लाइट्स मिलेगा क्या थोड़ा ऑडियंस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा सब लाइक या नाउ इट्स गुड मैन अच्छा ऊपर भी है हेलो गाइस वाओ आई गेस ये मेरा पहली बार है त्रिपुरा में दिस इज माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग एंड परफॉर्मिंग हियर एट त्रिपुरा एंड सिंस ये तो अपना सेवन सिस्टर्स है अपना स्टेज में आता है तो सबका शकल भी सेम सेम ही लग रहा है सबके इधर तो there's nothing like performing अपना जगह में ना अपना नॉर्थ स्टेट्स में एंड काफ़ी लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं लाइव परफॉर्मेंस कर रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और मैं नर्वस यूजुअली हर शो में होता हूँ तो आफ्टर 2 months ब्रेक आई गेस वी आर परफॉर्मिंग टुगेदर अगेन इससे पहले थोड़ा ब्रेक ले लिया था मैंने एंड आप सब ठीक तो है ना एंजॉय तो कर रहे हैं ना सब वेल जैसे कि मैंने बोला दिस इज माई फर्स्ट टाइम विजिटिंग हियर तो जब मैं एयरपोर्ट से आया एयरपोर्ट से मैं ऊपर से देख रहा था सब कुछ व्यूज वगैरह सब कुछ इट्स योर सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल ओके इतना क्लीन इतना सफा अच्छा लगा मेरे को एंड थोड़ा सा एक सेकेंड एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर देगा क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं मेरा नाम पता भी हेलो चेक यूथ को तो पता होता होगा मैं कौन हूँ तो हेलो सर हेलो मैम हेलो एवरीवन माय नेम इज रितु रिबा एंड आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश मैं अपना 7 सिस्टर से ही हूँ अरुणाचल प्रदेश छोटा सा स्टेट है एंड मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान हूँ आज इतना एयरपोर्ट पे यहाँ से पीना कि वो आप लोग का लोकल जो होता है ना गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ है मैं तो नर्वस हो गया आगे टीवी रिपोर्टर खड़ा हो गया मैं तो नर्वस हो गया था भाई अभी तो क्या होगा मेरा फिर भी इट इज सो गुड ऑफ यू इतना अच्छा वेलकम मिला इतना अच्छा ऑडियंस मिल रहा है मेरे को सो या थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सर आई विल रिक्वेस्ट आवर wait stop I'll request our volunteers to kindly felicitate our guests in our traditional way. Meanwhile, I'd like to say few words in Arunachali language, Galo.
Naro am aji namleka ikeja Sir Ritu and team nom chin aji namleka ba alruba medak nake no tibrasa or tirpuri torop leko naro am aji namleka ba. Okay, hearty welcome. Alrudo, thank you so much. Excuse me. So we have a gift for you. Actually, we are the TISF. I am a state coordinator. So this is Maharaja Bir Bikram statue. So this Thank you is so gift much. for you from Tripura. So everyone is waiting for you for so long. Even our two ministers is sitting in this one floor. You can see them. They are only sitting on the floor for you only. So sweet of you. So Thank you so much, guys. from Tripura, everyone loves you. So thank you for coming and please. I will also like the volunteers to felicitate Sir Ritu Riba's team, Mahanta Manas Swara, Anwar Hassan, Bitupan Pankar, Arpita Devnath, Hiranya Gagoi, Nirmal Sarkar, Anuradha Anusai Parosi, Gairan Arora, Gaurav Arora, sorry. ये सबका नाम गलत ले रहा है भाई. Felicitate them as well. Anyways, it's good. Please felicitate all the members. Okay, thank you so much for this gesture, the organizing committee. अच्छा लगा. सबको अपना set है ना सब कुछ. We can go to the next song. Shall we move on to the next song? Are you guys ready? You'll have to sing with me, all right? You know this song. तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं किसी का नहीं ले जाए जाने ले जाए मुझे कहाँ बेगानी है ये वादी ले जाए मुझे कहाँ ले जाए जाने कहाँ मुझको खबर न तुझको पता Everyone! Yeah! You guys are amazing! बनाती है जो तू वो यादें संग मेरे कब तक चले इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर ही जाने तेरे होने से ही आबाद है हवाए हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाए हवाए न जाने क्या बताए ले जाए तुझे कहाँ ले जाए मुझे कहाँ ले जाए
Somebody else. सब साथ में गाना, ठीक है? चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा बन के हवा बन जाऊं मैं अगन. You know this song, right? चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन, इनको जरा देखे हवा कर दूं मैं मगन. दहक रहा है बन के शरारा, देख मेरा बदन, सब कुछ मेरा करके फना करता हूँ मैं नमन. Everyone, ओम देवा देवा ओम नमः 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 देवा देवा ओम देवा देवा नमः नमः नमः. महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ. ओम देवा देवा ओम देवा देवा Thank you so much. Are you guys having fun? सब एंजॉय तो कर रहा है ना इधर? No. भैया बीच बीच में लाइट ऑडियंस की तरफ भी कर देना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा इधर कैसे. या आई गेस आप सबको पता है ये सॉन्ग. जन्म 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 साथ चलना ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही. एक चाहे भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा. मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो. मेरी
मेरी मन्नत यही तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी तलब 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 बस तेरी है मुझे नशों में तुम नशा बन के घुलना यही मेरी मोहब्बत का करना ये हक ये अदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी न कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो तुम दर्द हो तुम ही आराम हो मेरी दुआओं का करना तू हक ये अदा मेरी न कहना अलविदा This was for all the broken hearted, okay? बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों बिछड़ना है सिंह ये सवाल आए तेरी नजदीकियों की खुशी सिंह हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए कि मैं जो तुमसे दूर हूँ तेरा गुरूर हूँ तू फासला मिटा तू ख्वाब सा मिला क्यों ख्वाब तोड़ दूँ से मिला क्यों ख्वाब तोड़ दूं
फासलों से हौसला ये टूटता नहीं Thank you guys. Well, are you guys having a good time? सबको सुना है अच्छा से तो दे रहा ना? अच्छा, for this next song, I will need you guys to sing and dance with me, all right? आप सबका आवाज थोड़ा कम पड़ रहा है, पता है आपको? इधर आवाज ही नहीं पहुंच रहा है. हम थोड़ा कंफ्यूज है कि आप लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं. You guys are singing with me, right? अच्छा, लेफ्ट साइड आप लोगों को तो सब कुछ क्लियर तो सुनाई दे रहा है ना? मिडिल पोर्शन, ये मिडिल वाला जो एरिया है सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है मेरे ख्याल से. वाह. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग, ऑलराइट? क्योंकि लिस्ट बहुत लंबा है, अभी बहुत ज्यादा गाना गाना है हमको. Yeah. And please don't mind, हम गाने का बीच में पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, तो प्लीज. मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई. With me. रब्बा तुझको बनाने कर दी है खाली तिजोरिया, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया. से सरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं. कि सरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं. नेक्स्ट लाइन सब साथ में, ठीक है? पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झड़के सन्नाटों में, तू बिना के तारों जैसी. पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, रंगी सन्नाटों में, तू बिना के तारा. चंदा भी दीवाना है तेरा, चलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां. कैसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं. सब साथ में. केसरिया तेरा हाथ लगाऊं, दिन बीते सारे तेरी फिक्र में, रहने सारी तेरी खैर मनाऊं. केसरिया तेरा इश्क है पिया,
इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा थैंक यू well बायराव तंगनाय सिनि खुंसा मालखुं बुलेर मालखुं केबनि तंगै दंखे अरुमो तंगनाय रखा केबा फादर तंगनाय तंगै दंखांके किसे नरनान बागै प्लीज कोइनाय बायराव तंगनो मालखुं तंगै दंखांके हाय केबा केबनि अ बिसिङो तंगनाय तंगै दंखांके बुलेर मालखुं किसे नरनान बागै प्लीज You know this song, right? Hands up in the air, everyone. You know it. Say na 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 na. Hey, hey, hey. Shaame malang si, raate sudhang si, baagi. जाने क्यों इलाही मेरा You guys having fun, right? Wait for that. Wait for that. Before moving on to the next song, मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा आप सबको. एक्चुअली आज का जो इवेंट है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा इवेंट है. 2 महीने से मैं
मेरे मैनेजर को पता है 2 months we are not doing any shows ना, तो एक ऐसा चांस आया करने की कि जो इवेंट था इट वाज माय काइंड ना, इस पे था ड्रग अवेयरनेस के ऊपर ना। तो जब मैं वैसे आपने सब इंडियन आइडल का एपिसोड तो देखा होगा मेरा जो ऑडिशन था, तो बिफोर दैट ऑल्सो मैं अरुणाचल में छोटा छोटा गिग्स करता था, छोटा मोटा आई मीन ऐसे ही 10-5 हज़ार में कुछ गिग्स कर लेता था। तो उसी समय से तब से हम सबको स्टेज में एक ही मैसेज देता था, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं एक्चुअली, ये मेरा मम्मी का मैसेज है। 2 मिनट लगेगा, प्लीज आप मेरा मैसेज सुन लेना एक बार, ठीक है? ये मेरा तरफ से नहीं, मेरा मम्मी का तरफ से आप सबको एक मैसेज है, ठीक है? तो मम्मी बोलता था कि बेटा अभी आप बहुत सारे लोगों के आगे जाने लगे हो, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है। तो उसका कहना है कि वो ऐसा भी नहीं बोला कि अच्छा से गाना, अच्छा से वगैरह वगैरह, ये सब नहीं बोला। उसने बोला कि बेटा डू वन थिंग, लेट एवरीवन नो कि उसका एक मैसेज था छोटा सा, बोला कि अब जब इतना सारे लोग आपको जितने सारे यूथ्स सब आपको फेस कर रहे होंगे, तब उनको ये बोल देना कि डोंट डू ड्रग्स ना, बिकॉज ड्रग्स किल्स, यू नो। मेरा अपना फ्रेंड है 5-6, तो नाम तो नहीं लेना चाहिए, सब मर गया अभी ओनली ड्यू टू ड्रग्स ना। तो ये जो अवेयरनेस आपका हिज एक्सलेंसी महाराजा प्रद्योत मानिकिया जी ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को गाने के इधर में आज को, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड वैसे मैं ये शो नहीं करता अगर ये ड्रग्स के बारे में होता, तो सिर्फ ये बोलने के लिए आया हो कि गाइस प्लीज डोंट डू ड्रग्स, क्योंकि हमारे वहाँ भी बहुत ज़्यादा जोर शोर से चल रहा है ड्रग्स वगैरह, सब कुछ पता चलता है ना। तो एज एन आर्टिस्ट मेरे साथ थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म होता है कि कुछ आप लोगों को मतलब पता है ना इंस्टाग्राम में। आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, ओके, मैं कोई नेता वेता, मेरा इतना स्पीकिंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू नो। तो ये शो नहीं, बहुत शो में हमेशा बोलता हूँ मैं कि मतलब एक मेरा तरफ से ये होता है कि बस ड्रग्स के ऊपर कुछ बोल दूँ मैं ना। एंड ये अच्छा समय था, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मेरे को बोलने के लिए। तो या गाइस, ऑन माई काउंट ऑफ 3 आप सबको चिल्लाना होगा डोंट डू ड्रग्स, ऑलराइट? ऑलराइट, you guys with me? So 3, 2, 1, go, say don't do drugs, don't do, yeah. Also एक छोटा सा बात करना चाहूँगा, अभी इच्छा था बोलने का तो नहीं है, इसके बाद तो बोलूँगा नहीं कभी। जो अरुणाचल है हमारा अपना इंडिजिनस लोगों का है, एंड सबको आप लोग जितना यहाँ में त्रिपुरा का जो जितना इंडिजिनस पीपल है, मैं बोलना चाहूँगा, एक कहावत है ना, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी करके, है कि नहीं? तो प्लीज डोंट फॉरगेट योर कल्चर। आप कहीं भी हो, दिल्ली मुंबई जहाँ भी हो। मैं जब इंडियन आइडल पे ऑडिशन सॉन्ग गाने गया था, तभी मैंने अपना अरुणाचल का एक लोकल डायलेक्ट में ही गाया था। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ तो वैसे तो बहुत सारे लोग बाहर ही पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से, प्लीज़ अपना रूट्स पे ध्यान देना, अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो कल्चर है वो कभी मत भूलना। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा अभी बता, लकी अली को कौन कौन सुनता है? लकी अली, एनी लकी अली फैंस ओवर हियर? लकी अली का सॉन्ग्स हो जाएगा कुछ? आपका कोई वैसे सॉन्ग रिक्वेस्ट है जो आप सुनना चाहेगा मेरे से? Which one? Which one? मेरी बनोगी क्या? Yeah. Okay, we'll do it later, all right? So एक मेडले बनाया आप सबके लिए लकी अली का तरफ से, लकी अली का सॉन्ग है, प्लीज सिंग अलोंग, ऑलराइट? Come on, clap your hands. Yeah.
दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम इन यादों की कसम, समझे ज़माना की दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना। नजरों से न तुम हमको गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना। आंखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम मोहब्बत की कसम, कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे कहानी है। सदा यहाँ किसका ठिकाना है, उनकी रवानी में जाना है। हो बहारों में हर सो रंग है बिखेरा, रेत का सहरा है एक पल का घेरा। एक दिन बिखरना यहाँ, दिल भी कहीं है पहाड़ों में, थोड़ा सा कहीं है किनारों में। जीने को तो दिल ये चाहता है, जाने फिर क्यों शर्माता है। Sing with me, all right? धड़कता भी है तड़पता भी है, ये दिल क्यों अचानक बहकता भी है। महकता भी है चहकता भी है, ये दिल क्या वफा को समझता भी है। क्यों मिलती है नजर, क्यों होता है असर, ना 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 ना, क्यों होता है सहर। Sing. Yeah. ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। कि कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे। कोई जाने ना पहचाने ना
डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरे. Sing with me. दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी. डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी. दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में. कैसी क्या हम एक अरुणाचली सॉन्ग गा सकते हैं? क्या हम एक अरुणाचली सॉन्ग पेश कर सकते हैं आप लोगों के सामने में? सेम थिंग. 1 2 3. So ये गालो सॉन्ग है, ये एक अरुणाचली सॉन्ग है, and this is for a girl, alright? Mentura malachin mena pama Keno chin mela pama towa ke mama Oh ija mentura malachin mena pama Keno chin mela pama towa ke mama Tamno ngok kale tamno ngok aya tamno ne ngok chama guys. Thank you. Someone said upper pomer for me. आप लोग गालो गाना सुनते हैं क्या इधर? अच्छा पहले कौन सा सॉन्ग रिक्वेस्ट कर रहा था आप लोग? मेरी बनोगी क्या? Before that, I would like to thank for this beautiful event for inviting me in Agartala. पहले बोलना भूल गया था मैं actually. Thanks to Mr. Apon Dev Burma sir. Thank you, and also one more time special thanks to His Excellency Maharaj Pradyot ji. आज पता नहीं था हमको प्रद्योत जी का सर का बर्थडे था करके, तो हम उसका पैलेस गया, उससे मिला. आई हैव टू से दिस, ही इज वेरी कूल. ओके, ही इज वेरी कूल. महाराजा सर इज वेरी कूल. उनको म्यूजिक के बारे में सब कुछ पता है. बस 2 मिनट हम दोनों का इंटरेक्शन हुआ बीच में, उसने पूरा म्यूजिक का क्लास झाड़ दिया मेरा उधर. वो बोल रहा है ये सब सुनता है तू ऐसा करके. तो ही वॉज वेरी कूल. एंड वो अरुणाचल भी आ चुका है. मैंने कभी उनसे मिला नहीं था अरुणाचल में, फिर भी उनको जितना मेरा फ्रेंड्स है वहाँ पे, आई मीन जितना मेरा बड़े लोग हैं सबका नाम पता है, सबके साथ वो एकदम एंजॉय कर चुका है वो एकदम उधर. तो ही इज़ वेरी कूल. इवन माय मैनेजर, वो फर्स्ट टाइम ही इज एक्सपीरियंसिंग, इवन आई एम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग दिस, क्योंकि इतना हम लोगों को पता नहीं चलता है कि महाराजा इतना वो, आई मीन पता नहीं चलता, कभी हुआ नहीं हम लोगों के साथ. तो फर्स्ट टाइम इनफैक्ट एवरीवन सब महाराजा प्रद्योत जी से मिले. एंड ही इज़ अ वेरी कूल पर्सन, आई हैव टू से. एंड उसने जिस तरह से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है सब आप लोग के यूथ्स के साथ में, इट्स आई मीन सब एक साथ. गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. ऑलराइट, लेट्स डू मेरी बनोगे क्या, ठीक है? आप लोग गा के सुनाओगे मेरे को before the music and everything? साथ में, ऑलराइट.
कैसे कहूँ तुमसे कि तुम मेरे लिए क्या मांगा था जो रब से वो दुआ हो तुम with me तेरे बिना कहानी मेरी अधूरी जो तू ना मिला मेरी मेरी बनोगी क्या मेरी रहोगी क्या अब तो आदत लगी है तेरी Next line, all together, all right? वादे तुम्हें करता नहीं चांद तारों के पर खुशियाँ सभी ख्वाहिश तेरी पूरी कर दूँ मैं वादे तुम्हें करता नहीं चांद तारों के और खुशियाँ सभी ख्वाहिश तेरी पूरी कर दूँ मैं अब जीना नहीं तेरे बिना संग रहना मुझे तेरे करीब मेरी धड़कन तुम्हीं सांसें भी बस कहता है तुमसे यही मेरी मेरी रहोगी क्या पूछे दिल मेरा तुमसे मेरी बनोगी क्या मेरी रहोगी क्या अब तो आदत लगी है तेरी मेरी बनोगी क्या मेरी रहोगी क्या मेरी बनोगी क्या मेरी रहोगी क्या पूछे दिल मेरा तुमसे मेरी बनोगी क्या मेरी रहोगी क्या अब तो आदत लगी है तेरी मेरी रहोगी क्या मेरी बनोगी क्या Thank you guys.
Old metal, right? Old metal. Thank you, man. Thank you so much. Wait, thank you so much, guys. Thank you so much. वैसे usually क्या होता है कि जब भी मैं perform करता हूँ तो कुछ अभी क्या हो रहा है कि mostly the songs I sing, the song I make, सब थोड़ा जवान लोगों के लिए होता है कि नहीं बताओ? And अच्छा लग रहा है कि 80% यहाँ पे पूरा youth है, you know? It's amazing. तो ताकि बुजुर्ग लोगों को हम लोग का गाना तो समझ में नहीं आता आजकल का, इसलिए हम हमेशा साथ अपने साथ एक बैकअप लेके चलते हैं, you know? एक पुराना सॉन्ग सेटलिस्ट का, एक पुराना मतलब 90s 80s जमाने का हम साथ में गा सकते हैं वो। आप सबको पता होगा ये बहुत एक कॉमन सॉन्ग है, you know? और ये 80s 90s का अच्छा किशोर कुमार ये सब का सॉन्ग है, तो प्लीज इफ यू नो द वर्ड्स सिंग अलोंग विद मी, ऑलराइट? Come on, clap your hands. हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात वादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, कुछ महका महका सा पैगाम लाती है, मेरी दिल की धड़कन भी ये गीत गाती, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठे प्यार क्या कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। One more time. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए कि तुम ब्यूटीफुल, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा